Ndabaramukije mwese bateze amatwi Magarambe TV. Uyu munsi turi ku itariki ya 13 umunsi twibuka jenoside yakorewe abatutsi b'abanyamurenge muri Kivu muri rusange, by'umwihariko mu Gatumba. Hano hari arokokeye mu Bibogobogo, mujya mwumva hashiriye abantu benshi, Kabera ndetse na Kamanyura. Mubyeyi mwihangane, murakoze cyane. mwaratangira mwibwira batwumva. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Kanyamazahabu Chantal. Uko bari babivuze, narokotse jenoside yakorewe abanyamurenge mu karere ka Bibogobogo. Uwo munsi byagenze bite? Iyo nzira y'umusaraba nawe witubwire kugeza murokowe n'inkotanyi, byagenze bite? Murakoze cyane. Uwo munsi twari ku itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda 1996. Twari dutuye nk'uko bisanzwe, hari ku munsi wo kuwa gatatu turaterwa, haza igitero cy'abasirikare benshi. Uwo munsi wari umunsi w'amasengesho y'ikanisa, ariko kubera ko byari ibihe bigoye aho mu Bibogobogo, aho iwacu mu muhana w'iwacu, bategetse abantu bose gusenga biyirije ubusa. Zarakozwe rero, bigeze nko mu masaa 4, abasirikare baraje bari kumwe n'interahamwe ndetse bari kumwe n'izindi nyeshamba z'i Burundi, abo bitaga ngo ni ingabo ya Nyangoma. Ubwo baraduteye, basanze abantu bose bari mu rusengero. Tugumaho mu rusengero, barangije bigeze nko mu masaa 8 saa 9, abana batangira kurira kuko bari bashonje. Abari bari aho ngaho ku rusengero, kuko urusengero rwari rugoswe n'abasirikare, baravuga ngo ababyeyi nibaje kugaburira abana. Twarasohotse. Muri uko gusohoka bafashe abagabo bose, nibo babanje gusohora, barabajana baja kubafungira mu nzu zibiri zari ku iherezo ry'umuhana. Noneho abagore n'abana bamanuka nyine mu muhana bagiye kugaburira abana, ariko kuko umuhana wari munini, abari hakurya birashoboka ko bagize ngo abantu baracitse. Batangiye kurasa, abantu bakwiriye imishwaro. Twebwe ubwo twari tumaze kugera mu nzu, ariko dusanga inzu yose bayisahuye, ibintu byose babitwaye. Noneho twumva bararashe, twasohotse turatatana. Njye na basaza banje babiri twamanutse hepfo, hari agashanga, ariko mama n'abandi bana bato bazamuka baje ku rusengero. Mu bagabo bari bafashwe, papa nawe yari arimo. Ubwo baragenda, twe tuja muri ako gahuru. Icyo gihe wari ufite imyaka nk'ingahe? Nari mfite imyaka hafi 10 iri kurenga. Noneho ubwo twiriwe muri ako gahuru, bigeze ku mugoroba nko mu masaa 11, abo bagizi ba nabi baje gushaka abantu bihishe. Nibwo baje baratubona, baradufata, badusangisha abandi nyine aho bari babafungiye, abagore n'abana. Barangije ubwo twabaye aho ngaho uwo munsi wo kuwa gatatu no kuwa kane, ariko mu buzima bugoye, nta biryo, nta mazi, nta wari wemerewe gutarabuka. Bigeze ku munsi wo kuwa gatanu, bafashe abagabo 5, 3 babikoreza imizigo y'ibyo bari banyaze mu muhana, abandi 2 babashoreza inka. Muri abo 2 bashoreye inka harimo papa. Baragenda babijanye Baraka. Ubwo natwe twaraye kuwa gatanu, bigeze kuwa gatandatu natwe baratumanura batujana Baraka. Tugeze Baraka, twahageze ku mugoroba nko mu masaa 12 saa 1. Twari benshi cyane, ariko twe tuhageze papa twasanze adahari, kubera ko byageze ngo mu ijoro ryo kuwa gatanu inka imwe iratoroka isubira ruguru mu Bibogobogo. Babasubizayo rero kuzana iyo nka iwe n'undi mugabo bari baje bayishoreranye. Barangije ubwo tuhageze twarababuze, papa turamubura. Natwe twaraharaye ku cyumweru. Ngarutse inyuma gato, uburyo papa yaje kurokoka, zageze
bagezeyo binginga abasirikare ngo nibareke bamanuke kuko Baraka barahazi, barabangira ngo bazagenda bazabamanura ku wa mbere bakoranyije abandi bose bari bagiye bafata nyine bahishura aho bari bihishe, bari babarunze ahantu hamwe. Hari harimo umwarimu w'ikanisa y'iwacu witwaga Mugwema yari ari kumwe nabo. Barangije buri buce babamanura, inkotanyi nibwo zahateye baba bararokotse. Ubwo rero nkomeje amateka yacu kuko twarokotse, zageze ku cyumweru haza imodoka y'abasirikare ngo badushiramo kuko bari basabye umubare w'abantu 50, ariko kuko bari ko bica urubozo, bari kubakubita cyane hasi, bari kubakubita no hejuru ku modoka bagakubita, abantu barihinda. Iyo modoka hajamwe abantu bake bavuga ngo baraguma babasehe babazane babajane, sinzi iyo babajana kuko i Rwanda bavugaga batujana ntitwari tuhazi. Ubwo hinjiyemwe abantu bake, icyakoze hari abantu benshi bahatandukaniye, imiryango yaratandukanye. Hari umugabo umwe twari kumwe ajana n'abana 3, umugore nawe asigarana n'abana 3. Ubwo twarakomeje baratujana batugejeje ahantu bita mu Rweba badukuramo. Urumva nibo bategekaga aho tuja, nibo bategekaga igihe badukuriramo. Badukuramo badushira aho ngaho, tuhasanga bene wacu bari bavuye mu bivumu no mu magaja. Muri uwo muhana tubanamo, wari umuhana wari igihe kitari cyiza, twabanaga n'ababembe bakirirwa mu muhana, haba nimugoroba bakaja kurara mu gihuru kubera ubwoba nyine bwari buhari. Nuko turahaba, bigeze ku wa 5 hatubereye umunsi utari mwiza. Haje umusirikare araza yica abantu bagera kuri 40 ubwo twari turi kumwe. Bose bari abanyamurenge. Twari gusa mu mihanda itandukanye, bamwe bari bavuye mu magaje, abandi bavuye mu bivumu, natwe twari tuvuye mu Bigogo kwa Matare. Ubwo barabica abo 40. Babicisha iki? Amasasu. Yango yabafashe mu nzu tutari turimo, ariko ngo yaraje abashira ku murongo bose abatsinda aho ngaho, anakomeretsa n'abandi benshi. Binatubabaza cyane, batubwira yuko basigaye babahamba babona kuko twasize bakomeretse, abo tutabashije kujana ngo babahambye babona kubera ko twasize bataracikana. Nuko bukeye mu gitondo ku wa 6 batwinjiza mu mazi bato. Ubwo turagenda baratujana twirirwa mu mazi tuyararamo. Bigeze nijoro nko mu masaa 8 bafata abagabo bose twari turi kumwe, batugejeje ku nkombe aho bita kwa Mbogo mu kiyaga cya Tanganyika, muri Tanganyika. Bafata abagabo bose twari kumwe babakuramo amashati bari bambaye, babazirika amaboko inyuma, barangize babashira ku mukugiro wa bato, umukugiro w'ibote, bakabajana babagezeho rwose tukiri kureba bato bakayigarura. Ubwo babasunikiraga mu mazi kandi noneho banaboshe barapfa. Abo bagabo bose barapfuye n'abana. Ndibuka aho ngaho ababyeyi batangiye kwambika abana b'abahungu, batangira kubambika udukanzu kugira ngo barebe ko babarokora, bagire ngo n'abakobwa. Ubwo namwe niko babambise. Urumva twicwaga twari nka kurya kw'Abanyisiraheli. Bavugaga ngo umukobwa wenda abeho umuhungu apfe, kuko ntituzi uko babigenzaga, bicaga abagabo n'abahungu. Nuko turangije natwe baradufata batujana mu nzu yari hafi aho ngaho tuyirirwamo. Bigeze ku manywa barongera badushira muri ya bato. Aho ngaho twageze kwa Mbogo hari abantu bahapfiriye abana. Tukiri aho hari abarokotse muri ya mazi b'abasore baroze. Bageze ku nkombe bahasanga n'ubundi abagizi ba nabi, barabafata babanyujije imbere yacu. Ubwo bavuga yuko bagiye kubicisha umuriro. Ntituzi urupfu bapfuye, ariko ibyo ari byo byose bapfuye nabi. Barongera badusiza rero muri yabo, ariko bari bavuze ko babicisha umuriro. Batubwiye yuko ngo banze urw'amazi bagiye kubicisha umuriro, ariko bashobora kuba barabishije umuriro cyangwa amazi, cyangwa nibo bahitagamo urupfu bica abantu, cyangwa inkoni cyangwa amabuye. Ubwo badushuje muri ya bato turagenda, tugeze Uvira banga ko tuva mu mazi. Baravuga ngo dusubire Baraka.
bamwe twari tumeze nka kumwe Yesu bamugiraga bamujana hariya bamwe baravugaga ngo babice abandi ati mube mubaretse mu gihe bari bakiri mu mpaka turara muri iyo bato bukeye mu gitondo baravuga ati bato y'abandi ntigumana abantu hano mubasuke hano kuri ku iporo abazi ku iporo ni akantu gato ariko kari ahantu habi ahantu haparikwaga amabato bamaze kuhadusuka bato iragenda ngo dusigara mu rubanza rwo kugenda cyangwa gusubira baraka kubw'amahirwe twaraharaye naho aho ku iporo bukeye ntacyo icyo kurya gacyo ntacyo ayiwe icyo kurya gacyo twari twarakibagiwe icyakoze nko ku munsi wa kabiri haje kuza abagira neza haje umuntu wa Croix Rouge atuzanira amabiswi n'amazi meza kuko twari turimo kunywa amazi mabi yatanganika y'ahantu mu mwanda w'amabato tukigizayo umwanda tukanywa amazi batuzanira ayo mazi meza ariko nyine ibyo ntibyari ibyo kurya kuvuga ngo tujye biswi twari twaribagiwe ibyo kurya no barangije baradufata ku mugoroba batwinjiza mu modoka y'ikamyo badutsindagiye cyane batujana ahantu aho bwije batugeza mu nzu cyakoze bavuga yuko hari mu kubwegera batugeza mu nzu mbi inzu irimo amaraso inzu irimo ubutitiri bwinshi ku buryo hari habi hanuka ariko nyine barahatwicaza ayo maraso batubwiye yuko urumva ntabwo twari tuzi ariko batubwiye yuko ariho baheruka kwicira abagabo b'Ibuvira kuko twaje abagabo b'Ibuvira barapfuye aho rero niko batubwiye niba ari byo niba atari byo ariko ibyo ari byo byose ni nk'aho ari byo nuko turangije turaharara hari habi twari tugoswe n'interahamwe nyinshi zifite umujinya zihazi tubwira nabi nuko turangije turaharara bukeye mu gitondo barongera batwinjiza muri ya modoka kuko twararanye nayo aho ngaho batwinjiza muri ya modoka turakomeza urugendo urumva rwari urugendo rw'umusaraba tutazi iyo tuja i Rwanda badushinjaga ntitwari tuhazi turangije tuja muri iyo modoka tugera mu Kamanyura ku mugoroba nyine nko mu masaa 8 saa 9 turangije bafata abana bato babashira mu myembe bafata abantu bakuru ubwo n'abagore bari basigaye bonyine babajana mu nzu mbona ko ari ubwiciro uko navuga babacyuza imyenda yose bari bafite umuntu yavagamo yambaye utwenda tw'imbere umugore w'umunyamurenge gukurwaho igitenge zabaga ari igitangaza ariko kubera ko igihe cyari cyatubanye kibi isi yari yatubanye ntoya biba gutyo babacyuza bose imyenda barangije baduha umuhanda baratubwira ngo nimuje mu Rwanda mu by'ukuri mu Rwanda ntitwari tuhazi ariko hari hafi kuko n'amazi yari aduciye hagati ya Rusizi ni hariya kuri Rusizi abahazi douane ya Kamanyura barayizi barangije baratubwira ngo tugende twagiye mu by'ukuri badukubita wari kujana n'umusirikare cyangwa se mayimayi agukubita kubwira ngo genda muji wanyu Rwanda mwe mw'abanyarwanda mwe mudusigira igihugu mbese bagucyunaguza nyine ukibaza i Rwanda badushinja turahabura barangije baratubwira ngo tugende nitwe twambutse ba mbere na mama twari turi kumwe twageze mu gihugu cy'u Rwanda kuko inkotanyi n'abantu bari serious cyane kandi batagaragaza amarangamutima ntabwo twabonaga ari abanzi bacu kumva aribo bagiye kudukiza ariko tumaze kwambuka uruzi nta rindi jambo bavugaga baravugaga ngo nimukomere ubwo tumenya ko turokotse tumenya ko tubayeho ba bandi abari inyuma yacu bose baraza ariko nanone aho ngaho mu Kamanyura niho hashiriye abagabo b'Ikabere niho baguye
niho babatereye mu mazi n'ubundi abo basirikare b'u Rwanda baturebaga nibo babonye abacu bapfa nabo bahuye n'ikibazo nuko tubona turarokotse tubona tugeze mu gihugu turiho nariyubatse narashatse narabyaye icyo bifuzaga narize nararangije kandi n'ubu ngubu ndacyakomeje kubaho kandi ndizera yuko igihugu cyacu kizagira umutekano tukongera tukagituramo nibyo twifuza ariko nanone dusaba ubutabera turasaba ubutabera turasaba amahanga guhagurukira kuko byabaye icyo gihe imyaka nje 29 irashize kugeza n'ubu baracapfa ubwoko bwacu rero ntabwo aribwo bwatanzwe si twe twavutse nabi si twe tudashaka kubaho rero ubutabera nibukurikizwe abakoze ibyaha nibabihanirwe kuko n'ubu barakidegenza baracyariho ikintu kitubabaza cyane kuri buriya bwicanyi bwakorewe abanyabibogobogo ni uko kugeza kuri uyu munsi hakiri abana benshi batwawe amatekwa bari mu bihugu bitandukanye hari abari muri Tanzania hari abari muri Congo bataragaragazwa ariko bariho tukifuza yuko rero babo babihanirwa kandi ndetse n'ubwo butabera bukaba n'abo bacu twabuze bakiriho bakaboneka tugana ku musozo reka tukwihanganisha ariko hari ubutabera iyo ubutabera bwabuze abantu birwanaho niko wakangurira urubyiruko urubyiruko icyo narukangurira muri iyi minsi ndetse si n'urubyiruko gusa n'abakuze n'abagabo n'abagore ni uguhaguruka tukirwanaho baza baca umugani mu kinyarwanda ngo niba nguti iyo winaniwe urananuka cyangwa akimuhana akazi imbura ihise ayo mahanga tubwira ngo aduhe ubutabera ntacyo biyibwiye kuko na jenoside yo mu Rwanda yarabaye kandi ahari rero urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge nimuhaguruke turwanirire ubutabera bwacu nitwe tuzaburwanirira amahanga ntazaturwanira tutabigizemo uruhare muhaguruke murwane muhaguruke muji muhira natwe abadashoboye wenda gufata imbunde twofata n'ibindi twotanga ifaranga twokora n'ibindi umunyamurenga akirwanaho nitutirwanaho tuzashira ariko nitwirwanaho hamwe n'Imana twizeye tuzabaho kandi igihugu tuzakibamo murakoze cyane mama murakoze cyane komeze mwihangane murakoze cyane uburyo abadafite ikibiriti muragenda mukongezanya kuri izo kashe ikibiriti ngiki hano mwese muracana kashe mufite mu ntoki nimurangiza mukongeze iyo ngiyo iri imbere iyi buji bisobanura yuko ari ikimenyetso cyo kudaheranwa n'agahinda ni ikimenyetso cyo kwizera yuko ntacyo tuzaba abarokotse ni ikimenyetso bigaragaza yuko tuzakomeza kwirwanaho barakoze barakoze mugihagaze mwese turagira ngo duhamagare uhagarariye imiryango ya buriya babo mu Gatumba yuko yatambuka imbere akadusoreza iki gikorwa cyo kwibuka
wese waje kwifatikanya natwe n'abihanganye bakagize n'amasaha. Dushimiye abatugejejeho ibiganiro gutangira ku mvugabutumwa, yatubwiye ijambo rikomeye ryo dukomeza umutima, n'abatuganirije bose. Turagira ngo ibiganiro byose bavuze bitwubake, bidukomeze, tureke guheranwa n'agahinda, dukomere kugira ngo tugere ku byo bagenzi bacu bakagombye kugeraho, tuzakuba inshuro ebyiri kugira ngo abanzi ntibakazabone ko twaheranwa n'agahinda. Turashimira itorero rya Methodiste, pasiteri wadutije hano, Imana yaje kumugisha, niyo zari inshingano zawe, ariko wadufashije tukaba tumenya aho twibukira abacu. Turashimira na leta yacu y'u Rwanda kuba yaduhaye ino minsi. Iyi ni ku inshuro ya 21 twibuka, kandi bakadufasha muri byose. Uno munsi bari bafite izindi za gahunda, ariko bari kubana natwe zose nabyo. Iyo dufite abayobozi bwiza, ibi ni byo biburanga kuko badufasha muri byose. Turashimira dukomeza n'abacitse ku icumu, mukomere, mugomba kukusa ikivi cy'ababasize. Iyo muheranwe n'agahinda muba mwamuheza imbaraga umwanzi, ariko ndabizi neza n'abagiye hanze, muzi ibikorwa zabo bakora, ntabwo bapfiye gushira, ahubwo barakomeye, barimo baradukomeza, bubaka byinshi. Ibyo bari kubaka birakomeye. Rero kuba mwarasigaye, mugomba gusa ikivi cy'ababasize, ababyeyi, n'abantu, abamama banyu, ba nyogoseri, abo bose twese dufitanye isano. Rero muri make turashima yuko ubu tugeze ahantu heza, tugomba gukomerezaho, tutagomba gucika intege. Buri muntu wese agomba gufata umukingi w'abariya badusize. Ni benshi, na n'ubu turacyari gupfa, ntabwo ari bariya gusa. Muzi yuko kuva 2017 hamaze gupfa abantu barenga 1000, na n'ubu barimo barapfa n'aya masaha turi kuvuga. Ariko tugomba guharanira kugira ngo tuzabeho. Ntabwo Imana yaturetse nta na rimwe, kandi agaciro kacu ni twebwe tuzakihesha. Rero ntabwo tuzacika intege, dukomeze twibuke uno munsi n'iminsi izaza, n'igihe bizarangira tukabona ko tuzaba tugashingura bari abavandimwe. Tuzakora byinshi kugira ngo icyadusigaje tukazapfusha ubusa ibyo bakagombye kuba bageraho, kuko twebwe tuba dufite amahirwe tugomba kubyusa. Rero murakoze bavandimwe, mwese mwabaye hano n'ahandi hose bibutse, yaba Goma, muzi ko Goma ubu noneho dufite amahirwe. Ibi ni intambwe imwe iri kugenda igaragara, yaba na Bukavu, ndagira ngo nibwo bwa mbere bibutse, nta mwanya babonaga. Turazi yuko y'Imana irimo iragenda yagura imbago, tuzi yuko n'umunsi umwe tuzagera n'iwacu tukibuka, tugashingura bari abantu mu cubahiro. Murakoze, murakara. Mu gutandukana kwacu, reka dusabe pasiteri wadutije urusengero, Faustin asenge. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana igira neza kandi dukunda, turagushimiye ngo kuri Imana. Twahuye n'ibyago uri Imana, turi mu bibazo uri Imana, turi mu ntambaro uri Imana, nta bigutungura, nta n'ibigukanga, byose ububizi, nubwo nta ruhare ubigiramo. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza waduhaye, kugira ngo tubone uburyo n'umwanya wo kwibuka abavandimwe bacu badusize. Wadufashije, watubanye, wari kumwe natwe. Impamvu dukora ibi biganiro ngarukamwaka ni ukugira ngo duhumurike
ariko kandi duhumurize n'abavandimwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Mwami Yesu, twumvise ijambo ryawe ni ihumure kuri twebwe, ijambo ryawe ni ryo ridusubiza mu ntege, ijambo ryawe ni ryo rituma twiyubaka. Dufite abavandimwe turi kumwe hano basizwe n'ababyeyi, basizwe na basaza babo, basizwe na base wabo, basizwe na ba nyirasenge. Turagusabye kugira ngo uyu mugoroba ubashe gutanga ihumure nyaryo, ariko kandi dusaba kugira ngo mu bibazo dufite nta wundi murengezi, nta wundi waturenganura, nta wundi wadukura muri aka kaga. Ibibazo biracakomeje, twabivuzeho umwanya munini, mu bitekerezo byagiye bitangwa hagiye hagaragara akarengane kagikomeje, ariko turabizi kuko uri Imana iri mu ijuru ibasha kudutabara mu gihe gikwiriye. Reka tugusabe kugira ngo ukomeze uhumurize imitima ya bene wacu aho baherereye bose, bashe kubahumuriza no kubarema imitima. Ndabizi neza ko nta mvura idahita, mu gihe gikwiriye tuzagira amahoro, tuzongera tuguhimbaze, tuvuge amashimwe, tuvuge gukomera kwawe. Reka tugushimire kuri leta yacu y'u Rwanda idahwema kutuba hafi, idahwema kuduhumuriza, iduha n'umwanya wo kwibuka abacu. Mwami Yesu, turagusabye kugira ngo utange umugisha. Turashoje, tugiye gusubira mu mago yacu. Ibyo twumviye aha ngaha ntibisigare, buri wese mu ruhare rwe kugira ngo dufate umwanya wo kubitekereza, ariko nanone dushake n'uburyo bwo kwikura muri iyi ngoyi twashizwemo n'umwanzi Satani. Urakoze Mana kuko wumvise gusenga kwacu, ubuntu bwawe n'amahoro yawe n'ibijyane natwe, kuko tugusenze mu izina rya Yesu, amen. Turibuka famille Pastor Muhimuzi, alias Muhimuzi, Munono Muhimuzi, Merewe neza Muhimuzi. Turibuka famille Shemu, Marie-Diane Esperance Shemu na Jeremy Shemu. Turibuka famille ya Shoni, Masigabo na Shoni, Nyakazi Shoni, Musa Shoni, Amani Shoni. Turibuka famille ya Kasa, Nyahoza Kasa, Ziraje Kasa, Nyahoza Kasa, Ziraje Kasa, Janete Kasa, Yvonne Kasa, Bebe Kasa. Turibuka famille Bitati, Thomas Bitati, Eric Bitati na Dudu Bitati. Turibuka famille Zaroti, Nyahoza Zaroti na Bebe Zaroti. Turibuka famille Kanyabitabo, Odia Kanyabitabo, Neza Kanyabitabo, tuzahora turibuka. Turibuka famille ya Musafiri Hoga, Chantal Musafiri Hoga, Nyamugisha Musafiri Hoga, Patience Musafiri Hoga. Turibuka famille ya Gapingi, Nyabihogo Gapingi, Claude Gapingi, Gisele Gapingi. Turibuka famille ya Musafiri, Lydia Musafiri, Blaise Musafiri. Turibuka famille ya Mandevu, Lea Mandevu, Morana Mandevu. Turibuka famille ya Rutoto, Sema Jambi, Cheche Butoto, Fisto Butoto, Upenzi Butoto. Turibuka famille ya Mahinga, Munezero Muhire, Nyabyinshi Muhire. Turibuka famille ya Mukwiye, Uzia Gashingi Mukwiye, Danda Mukwiye, Lisi Mukwiye, Daniel Mukwiye. Turibuka famille ya Tutu, Zera
Gaturuturu, Tantine Gaturuturu. Turibuka famiye ya Mugabe Yohana, Nyabihanga Mugabe, Nyabirori Mugabe, famiye Mugabe, Fiye Mugabe, Bea Mugabe. Tuzahora turibuka. Turibuka famiye Rukungugu, Claude Nzabagiza Rukungugu, Nyangazura Rukungugu, Muhuza Felix Rukungugu. Turibuka famiye Sebahire, Murekatete Sebahire, Patrick Sebahire, Kadada Sebahire. Turibuka famiye Muyengeza, Nyarukundo Muyengeza, Musengo Muyengeza, Musore Muyengeza. Turibuka famiye Maniragaba, Mukuru Maniragaba, Nyasenga Maniragaba, Ange Maniragaba. Turibuka famiye Ntwari, Pauline Ntwari, Jeanne Ntwari. Turibuka famiye Gishoma, Askofu Gishoma, Nkunda Gishoma. Turibuka famiye Biguge, Rumanzi Fabien, Rumanzi Fabien Biguge, Innocent Biguge na Didier Biguge. Turibuka famiye Runezerwa, Mukarugwiza Runezerwa, Bose Runezerwa na Bishu Runezerwa. Turibuka famiye Muyange Simon, Munezero Muyange na Edouard Muyange. Turibuka itsinda ry'umuntu umwe mu muryango. Turibuka nyakuri Mukobwa, turibuka Bwiza Abona, Ndagiro Ojya, Gasore Bunana, Gahakanyi Mado. Turibuka Nyabyeyi Gafita, turibuka Zuzi Nyamunezero, turibuka Ruganza Kajeri, turibuka Muzuri Ndayishimiye, turibuka Rushaga Nyamajana, turibuka Rubavu Nyangore, turibuka Kazingo Mombo, turibuka Seruhungu Nyamatungo, turibuka Marie Sifa, turibuka Ndakanyirwa André, turibuka Rushemuka Ngombe, turibuka Karara Ngwambi, turibuka Bizimana Kazingo, turibuka Zungu Mikael, turibuka Rusekeza Gikwerere, turibuka Nyantonesha, turibuka Nyakiringo Ruhumuriza, turibuka Binyonyo Afande, turibuka Murore,